Tengku lun mak ayah lun ka meninggal. Kiban cara tengku lun dengan mak benar hubungan balik lun dengan mak. 3 cara. Mak yang kahanali, ayah yang kahanali mengakna hubungan dengannya 3 cara. Pertama, sedekah niat ke mak. Innamal a'malu binniat. Cok peng tiak lam celeng niat. Ya Allah, neputru fahala ke mak dan ke ayah lun lamati. Tiak ju seribe ruk lam kubur motor sepoh. Arwah mak, arwah ayah hawa ke. Toko tak kubah seribe sedekah. Amedeh yang mekat-mekat pakan han titik bengah tu urang minta sedekah ni kira aju yang kemak mandum pakan han. Nyotena urang minta sedekah jangan ajo. Sedekah maju. Kok lembut ke laki? Kita yo pi dalam kedai, lu laki mak. Lembut awak laki, lembut awak tulak. Pakai ada niat kemak juga dia pakai leh. Macam ni niat kemak juga dia. Sedekah baca get alhamdulillah. Alhamdulillah. Martuh tim. Ada lamplok urung tak dekat ting. Ada mahana tu hana lemah ke waktu ting. Lado matena urung tak dekat kotek ke jo. Sedekah baca got. Dan situ bincang. Awak minta sedekah ikut. Najo jo on diplo ku balik ti kurung. Mutume tulak kita orang minta sedekah lo. Niat kemak je pakai le. Ku jai-jai peng na pakai le pelit. Na cok gaji dum, na sisihkan kemak, sisihkan kaya. Drone yang tua-tua kada rindu kemak. Nak jok sedekah di jalan-jalan kadang hana mampu le tuut kalumo. Woi no blo celeng sabo. Celeng atom yang dua kunci. Cok celeng puduk lambat hago rumah. Na merumpok peng 2-2 ribetik lam celeng. Ya Allah nak putu falah ke mak kaya halun. Payang-payang merumpok peng tik celeng ni ke mak. Pajan celengnya bengah lebaran. Cok celeng lekang bak labang meu masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.